Akaririgite ba factory chia majani rungu rwa Meru Central Cooperative Union nebezite amwe na kuga bakambiria guchwa akaria kiri factory chao ni ontutethio buria bekiri wirane ni CS Kithure Kindiki butakinyanira baugite no kabetite na mbere gwita athara aria Mwankira Nandi batonyete athara ya nkurukia milioni 30 kumania na wamba bwa kaoa. Nimewamba bokaoa kuonekana ki factory mwanya ndene kaunti Meru na mtho na arua atongire ba cooperative ka ndene kaunti Meru bara mana bara batongire society cha kawa ni batirimena mtho na arua nikenda kwaria ntairira bakathithia nikenda kuthiria wamba bubu twina managers bonde ba that four societies ba Meru Central Coffee Union na kile gutulete na arua ni thine mwe ya wamba bwa kaoa kaoa kariwa na kaiwa gate kuona mukururio na naru watu aja ukarande guto gatwe enough is enough tuibange kwambiria thaiji amba bamenya batu tukuibanga kuteka wakamero bakaiya kaire na bakaiya tukabamenya na tutete tweja kubamenya katoka tukaingira na mibango era kia makiki athithia mibango toto ya kumishkua amba bateja members ba societies kinyabo ipati yokaria bokawa kuma na arua na tugwitikaniria batu twinde na kanywa na kauli kamwe twakaria na thirikari netwe ukaria no tugwitikaniria kinya orua tugeta muchemani ju munene twite ngabana ethirwareo twite county commissioner county commander na tongeria bange bakowa kinya gitonga nwe chairman of marketing coffee marketing association tukamwita kenda tumba gwikaria kawa getu. Furthermore, cooperatives ni devolved function na ndi batwe county itugwitikiria tugaitaniria ngugi na atongeria baba ni kenda tugetithia urimi bwa kawa na mbere na bonde kwa mena ndi betha bakirikania ati betha bekaria kawa kao nondo Mwankira Nandi ibombite gwita athara ya nkurukia milioni 30 kumene na wamba bubu cia thirikari irona thina na ntekwenda kwenda ciao ene ntekwa they are not doing enough no nturi ikeja kuthwa ng'ombe jiri ithatu na ara marsaveti ni kuthinga to na ndege ciwa kenda na cionekana ala iri the budgets ire bagwita budgets ni mbiogiria thirikari ikira the same effort yeja kuona imbao bakuia kawaka na kawa kariwa within 2 hours kwatwe kotekona ko na ndege katukwa thirikari atiri kabeke mikakati tugeka as farmers tukarie kawa getu thirikari ne tukarie for the last 6 years batu turuzete kawa worth 30 million na 30 million in a lot of impact ya poverty in our societies. Okay, there na society is society 9 so na mid around 10 na kawa kogete 30 million kwa na ndege atukujetie poverty back to the village na tukwenda kuligiriria 30 million is a lot of money. Iromba Nandi ni kiri arimi batigiri bagutana mbere kuri makawa nondo Mwankira Nandi ntairira bekira bagatigira kawa gatire iwa kairi tukurikania na kauri moja ankwenda kuthiri arimi betu gua tubera bakaigwa beno gua nondo mubango jura twakara ndi narwa na toumaju mubango jwa kuhakikisha ya kwamba kawa kao kenjare ni njega kwa winkuromba murimi wonde ure okurima kawa no ro raigitwe nkoro we kinoga nuntu kawa ne kaga wita kuiwa akaiwe no gwa kairi mibango to wekira yonde na twekira sa account na ara turima kawa ndene ya Meru Central kuteno gwa bo bwingi igwe ni nkoro cienu inganiri nuntu ngugi yonde tukarita na tukarita tuteno gwa iko tukamenyera tukwenda utie gutonyia youth na women na kawa gakiagwa kote youth yu tukwenda tonya kawene gatonyera twa generation Z ntomienda kawene mbate ya kawene gakiagwa na tukuwa kinya bara patureta ndu ago kutwie tutekubenda kethera kwena thina no ire kutwie to control ni director of cooperatives Meru wengine wa kutoka Nairobi tu hataki Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiro Kangangi.